Juan mau banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini ke kelengen nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara pepalung ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami suku ten keluahan en. Mersodip mu kita asada tong i dengani ten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas suku ten enda. Amen. Renungan tasi dari en, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, lai susu pertendin si tuhunna. Si bagian didok lapihan simbadia, emosi tersurat ibas sada Petrus bindu 2, ayat sada, soh ayat 3. Janah nat si bagi pusat permenungan ta, emosi tersurat di ayat kedua kan si mendok. Bagi anak rembaru, tubuh mo kene dak muas nilai susu pertendin si tuhunna. Asa merkiti makin belgah kene, janah peluah. Tikan arnia, pegancih lai susu barang asi, sada anak rembaru gatingo ibere bogoh. Bogoh idi narap lainakan. Nggongo iakui lai bogoh lot protein dekat nutrisi memaing merandal mi perdagingan. Baku nepe lai bogoh odak boi idokten dokter gade pengganci asi. Kumerna narap asi sada anak rembaru lot bana si merguna bagai zat antibodi asa boi memaing pekebelken daging, memaing pande, lot hubungan batin deket inangna, deket boi mah, asa ulang terjadi sindrom kematian di anak rembaru. Pertendin si tuhunna bagi sada anak rembaru. Anak rembaru mula merkinin juah gatingo ibere asi. Bagi mamo umat si percaya merkinin juah ngutendina, mula lot ibere kade si merandal deket si tuhunna, makin sa boi mengalo karina cubelek dosa barang pe kejahatan. Mulang gatingo kita menjalokatan di Tuhan, dekat mersaur mendahi Kristus, bagi batu singgeluh, memaing percaya ngojelma, asa boi mengalo cubelek kuasa kegelapan, ibas dunia enda. Karina sini pikiran ta dekat pekilakon taidimo, narap kade si tajalo, ibagasan dirinta sendiri. Karina naidi narap mermacam bage kade si betoh, bagi sada contoh imo narap media sosial deket persauran. Mula tajalo ngo kade sini perbagah ibas dunia endah. Gabe jahat ngo kita. Bagi mamo mula tajalo kata ni Tuhan. Gabe mempanting deket bener ngo kita. Mersodip ngo kita. Melias ate Tuhan Yesus, katamu mendokken deket pesengetken kami. Tendoh ngo ukur nami narap katamu idi. Tendoh ngo kami ibas katamu idi. Pergegohi kami ali Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, canah ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana, enggo mau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk kita karinana. Juah mau banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.